الثانيه والطبقه الرابعه وهلم جرى. خوتي المغاربه، اهم حاجه اللي وصلت لها في هذه اللقاء اليوم المؤتمر جوج الحوايج. حنا باش نبنيو المغرب خصنا بنادم، خصنا الانسان، والانسان موجود في المغرب، ولكن فين كاين المشكل؟ كاين ثلاثه ديال الحوايج، مشاكل خطيره. كاين مشكل، عقلوا معايا، مشكل خطير في المغرب جدا خارج علينا، هو الناس اللي كتدور به. دابا هذا الوزير، دابا اليوم هذا التنظيم المؤتمر اللي كان واش داروا مع الوزير؟ اش غيدير الوزير؟ هو اللي غينظم الطرقان، يدير ماشي بوحده. واش الوزير هو اللي غيستقبل الضيوف؟ ما يمكنش ماشي بوحده. واش هذا مثلا العروض والترتيب ديالها والاجواء؟ اذا هو عمل فريق. دابا تصور شنو هو المشكل ديال الاخر، واش الخطير هو شكون كندور به؟ اما ندور به ناس فنانه في المناصب وفي الفتلات ديال التنظيم وطيح هذا وجيب هذا، عنده جينيرالات ديال قلب شقلب في التنظيم بلا ما نجبد الاسماء، كان واحد ودابا ضاف واحد خينا تا هو ولا جوج، دابا جوج خطا، ربما يجي الوقت نشرح اكثر. او كيدور به الناس اللي يعني كيطبلوا بزاف. نهار كتدور راسك بهذا النوع ديال البشر كيكون ما يمكنلكش تنجح. اذا خاص اسناد ديال المسؤول، شكون خاصك تحط البشر في البلاصه اللي مزيان، خاصك تحط بنادم اللي يخدم معك غادي يكون. العمل الثاني هو الانسان، والانسان مين كيجي من جوج الفضاءات، جوج ديال الفضاءات مهمين بزاف، ولكن من اهم فضاء الاسره، والفضاء الثاني المدرسه. دابا هنا غنمشي جوج النقاط تبعوا معايا في غايه الاهميه. شنو قالت المندوبيه الساميه للتخطيط المغرب؟ 51 ولا 52% ديال الشباب ما باغيش يتزوجوا. اذا هذا المغرب اللي كنقلبوا فيه على الكفاءات وعلى الطاقات، اذا كانوا المغاربه ما باغيش يتزوجوا، اذا ما كاينش الاسره، اذا ما كاينش الاسره مين غيجي بنادم؟ السؤال علاش هاد الشباب ما باغيش يتزوج؟ واش عبوا شكون كيكره الزواج؟ والحلال رسول الله. كاين شي حاجه، الدنيا متاع، وخير متاعها المراه الصالحه. يعني اروع ما كاين في الحياه في الكون هو الزواج. تصوروا اللي عندك في المغرب شباب 52% تيقول لك انا ما باغيش نتزوج. ما باغي. علاش ما باغيش يتزوج؟ لاسباب. واش وقفنا عليها كدوله كمسؤولين؟ هذا راه قلب ولا عندنا في المغرب. انا كنشوف غير النقاش العام ما خداتوش. علاش؟ لان ولات عندنا مواضيع ومحتويات بديله التخربيق، واللي كيهدد استقرارنا واللي كتقيس مصلحتنا العليا ما كتاخذش حقنا. ما معنى عندي 52% ديال الناس ما غيتزوجوش ليا؟ معناه انني غنكون في المستقبل امام مخاطر. ما علقاش اليد العامله، ما علقاش الفئات العمريه، ما علقاش كوارث، ما علقاش بزاف ديال الاشياء. ولكن السؤال الخطير، علاش ما كيتزوجوش الشباب؟ علاش بقاوش كيقولوا؟ واحد، كاين واحد التوجه اعتقد عنده دافع امني. انا مع المراه تخدم، انا مع الناس المناصب، كاين المراه كاين الراجل، ولكن واش ما حطوش عدد من الكونكورات كيطلعوا النساء بزاف؟ ماشي بخلفيه حقوقيه، لا، بهاجس امني. الهاجس الامني ان المراه الاحتياج ديالها ضعيف، كاين هذه الخلفيات. هذا واحد. ملي كتولي المراه خدامه والراجل حابس، الراجل معطل كيدير يتزوج لك. ها المشكل الاول. المشكل الثاني في الزواج، دابا كتسمع واحد المتعه ولا طلاق ب 200 مليون ولا 500 مليون، 200 مليون طلاق. واش هذا ما كيخلعش عباد الله؟ واش ما كيخلعش عباد؟ وكاين حالات ديال الطلاق اللي كتكون المراه ضحيه، ولكن هنا المشكل قضائي. القاضي ما دارش خدمته، القاضي اللي ضيع المراه، ماشي القانون، القاضي ضيع المراه. ذاك الراجل تحايل، كتلقى مثلا شي واحد لاباس عليه محامي ويتحايل على القضاء وعلى اسرته، ولا كتلقاه قاضي ولا كتلقاه مهندس وكيكشف على املاك صغيره مره باش يكون واحد البركه جدريه لوليداته ولا كذا كيضيع. ولكن هنا مسؤوليه ديال القاضي اللي خصو يبحث ويقلب ويتفاعل بجديه مع وسائل الاثبات ديال الطريقه وهلم جرى. اذا كاين هذا المشكل كتلقى بعض المرات طلاق بعد بحال المبلغ اللي كنسمعوا دابا شي 200 مليون ولا 500. كاين مشكل اخر ديال الاهمال. مثلا واحد الراجل ما عندوش مسكين، هبطوا للحبس، كتهبطوا كتمشي تحجز له، ما عندك ما تحجز له. المشكل كاين مشكل ديال القوانين، كاين مشكل خطير عاوتاني ديال القوانين اللي ولات دابا. والخطوره دابا اللي ربما هذه غير كنشك فيها، باغي نمشيو في اش كتسمعوا العلاقات الرضائيه. اش كتسمعوا هذاك التوجه ديال لوطيل ما يجيبش الراجل والسيده يدخلوا لوطيل بلا عقد الزواج، وهذه الماده تصطدم مباشره مع عدد من القوانين الجديده. راه غير ندير لك اعاده وكاله الدعاره تقول لي ماشي شغلك، ممكن يمشي في هذا الاتجاه، ولكن هما كيعرفوا الخطوره ديال الزواج ما يبقاش، يكون عنده اثار نفسيه، اثار ديال العنف. راه الجنس واحد النشاط بيولوجي طبيعي مهم في الدوره ديال الانسان والبناء ديالو، عنده اثار. طبعا كاين اللي هذا النشاط هذا البيولوجي كينساه صافي واحد اللحظه، كاين اللي كيجاوب عليه بالعباده، كاين اللي كيجاوب عليه كل واحد باش كيجاوب عليه، ولكن عنده اثار ضروري كيضر. بصح راه دوك الناس مساكن اللي واحد الانسان ما عندوش مثلا واحد التوازن بيولوجي مع كل التضامن سواء مع رجل سواء مع امراه بهذا المستوى، اذا الانسان كيعيش واحد العذاب نفسي. هذاك العذاب النفسي واش ما يكونش عنده افرازات، واش ما يكونش عنده تاثير، واش ما يتصرفش كعنف. وربما الدوله عارفه هذا المشكل ديال العنصر، وربما هذه الحكومه والتوجه ديالها تمشي تقول العلاقات الرضائيه وندخلوا مثلا لي زوطيل بلا عقد زواج، ولكن ما كيقدروش يقلبوا على الحلول الحقيقيه. الحلول الحقيقيه كاينه في القوانين، الحلول الحقيقيه كاينه في التشغيل، الحلول الحقيقيه ما كيقلبوش على الحلول الحقيقيه، ولكن كيمشيو يقلبوا على حلول القضيه ديال عقد الزواج، هذا الشيء ديال العلاقات الرضائيه، ولكن في اخر المطاف هم يهددون الاسره وقيم الاسره. وهذا الشيء علاش كنقولوا ان الانسان خصو اسره وخصو مدرسه. دابا غنمشي للمدرسه محطه اخرى. هنا غنوقف عند جوج فيديوهات، فيديو ديال الياس المالكي، كتعرفوا داك الشاب الياس المالكي، وفيديو ديال ملكه قديره بنت المستشار ديال الحسن الثاني الله يرحمه احمد رضا قديره. رجاء تاملوا هذه المقارنه الامنيه. وقلنا نقولها، هذا الولد اسمه الياس المالكي، والله لا اريد به سوءا، فقط هو مهم لانه مشهور باش عبره ندوز واحد الفكره باش التوعيه تكون مزيان. باغي ندوز ميساج عبر الياس المالكي. اولا خصنا نوضحوا واحد القضيه، هذا الياس المالكي شاب ولد اسره مغربيه محترمه، عاش اوضاع مسكين، ما كملش قرايته، تقاتل، تشهار، دار الفلوس، الله يسهل عليه، كل شيء مزيان.
ولكن اليوم واحد الفيديو ظهر فيه مشهد ماشي مزيان، وانا لا يهمني الياس كشخص، بالعكس الياس ما عندك ما ديرو، الحبس راه دوز الشده الاولى والشده الثانيه ومسكين داك الشيء ماشي سهل، وحتى تعليمه على قد الحال، والسيد كيدير الخير وباين فيه ولد الناس، ولكن هذا لا يسقط المسؤوليه ولا يعفي اننا نتناقش. شوف على عرضكم فيديو ديال بنت رضا كديره تخاطب الملك محمد السادس باغي يعفو ملاكي ليزيه، وغنعرضوا فيديو ديال الياس مالك باش نقول لكم شنو الفرق. شوف المدرسه شنو كتصنع. علاش قلت لكم الانسان هو نتاج الاسره والمدرسه انطلاقا من المؤتمر اليوم ديال مراكش. دابا غنبداو بالياس المالكي. شوفوا ماذا قال، كيقرا واحد البرقيه شوف ديال الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. برقيه الولاء والاخلاص مرفوعه الى الساده العاليه، الا سد العاليه بالله. جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، والله يشافي لنا جلاله الملك والله يحفظه لنا. الجمع العام الغير العادي لجمعيه نادي انتر ازمور. اما بعد، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مولاي صاحب الجلاله والمهابه، حامي المله والدين، ادام الله عليك الصحه وراحه البال وطول العمر. بعد تقديم ما يجب من فروض الطاعه والولاء لجنابكم الشريف، يتشرف خادم الأعتاب العلوية الشريفة رئيس جمعية انتر ازمور لكرة القدم أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمى عبارات الولاء والوفاء مقرونة بأصداق المشاعر التشبث بالآداب العرش العلوي باسم الأعضاء المشركين في الجمع العام. أبقاكم الله. ما نعس السوداني صباح دابا مشيت للخدمة. لا مريض الصباح جيت من الخدمة مريض. يلا السلام. بقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السلطة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الجمع العام الغير عادي لجمعية نادي انتر ازمور. واخا اولا دابا انت ملي كتقرا مزيان هذاك السي وقرا في الاول وهنينا قراها انت، علاش تصدق قرا الياس؟ هذه الاولى. جوج، دابا الياس كيبان بانه ما قراهاش قبل، سواء كان حفظها عن ظهر قلب ما كانش غيكون هذا المشهد. ثلاثه، ما كنعيبش على الياس، دابا الياس ضحيه ديال الحكومه، ضحيه ديال السلطه ربما شو ما كيعرفش يقرا، ماشي كنعيب عليه، لا ماشي هذا هو المشكل. يعني عندنا الشباب في المغرب ما كيعرفوش يقراو، علاش هذا السيد ما قراش؟ وكيبان بانه ذكي ماشي سويل، مالو نجح فابور معروف عنده بعض الامور شر، كاين بعض الاسلوب ما كنتفقش مع بعض الكلمات ضدها بعض. كان واش هو غبي؟ لا ماشي غبي، كان اذا عنده ذكاء ولكن ما قراش. شنو هي العوامل اللي هرسته كما هرست اخرين؟ نقطه اخرى، مشكله عميقه في البلاد. هادشي علاش انا الياس بغيت. واش بالضروره يكون عندنا ديك هذا الفورميلير ولا هذا الشكل ديال التقديم فورم؟ واش بالضروره في هذه المحطات كنجمعوا الناس وكنجمعوا القياد بعض علاش ما نخليوش الانسان يعبر على ولاء الملك بطريقته؟ كتجيب لنا ماشي كلمه راه مواد المصطلحات، راه تقدر الياس تعطيه دابا يهضر هكا بلا ورقه ويقدر يعبر على الولاء بطريقه وما يكونش هذا المشكل. حتى واحد الانسان كتجيب له واحد القاموس، هاد اللغه الجاهزه، هاد اللغه الجاهزه. وانا غنمشي لبنت ملكه بنت قديره، شوف هذا كيفاش دار الولاء، شوف بنت قديره كيفاش تهضر، وغيبان لك جد متفوقه لدرجه لا تتصور. اسمها ملكه، ظهر لي خطابها كيفاش خاطبت الملك، ماشي ديك الطريقه اللي كنعرفوا، وماشي اختارت اسلوبها كتهضر بالفرنسيه. انا نتمنىكم غتفرجوا فيها وغتتبعوا الترجمه، ولكن جد ذكيه، كانت جد موفقه. كتقول انا عندي لان فوقاش الخطاب تيكون فاشل ملي كيكون اطروه جوج الحوايج. خلي دابا الياس ملي كتكون دافع المصلحه او الخوف. الخواف حيت الخطاب باش كينجح شنو خصو يكون صادق، الخطاب اللي كيوصل صادق، والخطاب باش يكون صادق تجاه الملك او تجاه اي واحد دائما ما خصوش يكون فيه الخوف وما يكونش محرك ديالو مصلحه. جوج الحوايج كيفشلوا الخطاب، اذا كان باعثه ودافعه مصلحته او اذا كان يعني تحت الخوف، ما عمره ما غيكون الصدق. دابا هاد ملكه قديره كيفاش هضرت مع الملك؟ شوف ذكيه. اولا قالت له انا عندي 75 عام. علاش جبدت السن؟ زعما لا مصلحه لي. لان فوقاش كيكون الخطاب صادق؟ ملي يكون انت كدافع الغير زيان في الحبس ما عنده ما يعطيها، هو نوع من العربون الوفاء لواحد العلاقه قديمه، لانه راجل ختها والسيد فايد دير فيها الخير. سول قالت لك انا عندي 75 عام، شوف شحال ذكيه. جوج كتقول لك ما عمري دخلت العالم هاد السوشيال ميديا وهاد علاش باش تقول للملك الا ما عرفتش نهضر رانا اول مره، راه ماشي مولفه انا هذا. ثلاثه كتقول للملك قالت له انت اهل كرم، قالت له انت كتميز بالذكاء الحاد. شو اختارت الملك؟ شو الصفات؟ دابا الملك تعرف شنو عنده وشنو ما عندوش. تصور الملك ملي كتبغي تنافقو راه كيعيق بك الا قلتي شي حاجه في الملك وعارف مثلا، ولكن هي مشات بصح جوج حوايج في الملك. عنده الكرم، قالت له انت اهل كرم،
ما غتردنيش. جوج ذكي جدا، يعني غتعرفني فيه اش كنقول وشنو قصدي، يعني ما يخفاش عليك. وثلاثه قمه الدبلوماسيه، عرفتي دوز واحد الميساج ذكيه جدا. قالت له انت درتي منجزات والصحراء اصبحت غاليه. قالت له زعما، قالت له شي هاد الطلب، قالت له ما يسوى والو قدام جهوداتك الكبيره. انت شوف كيف واحد الطريقه جد عميقه. رجاء المغاربه الى ما تاملوا كيف تحدثت. شوف انا كناقشوا المدرسه، علاش هي جايه من المدرسه. طبعا الياس المالكي مسكين ما توفرتلوش الشروط اللي توفرت لهذا باش نكونوا عادلين في المحاكمه. الياس كون عطيتيه كوكب العضيضه كديره مثلا حتى هو غيهضر بهذا. شوف الياس كابر مسكين مش صح، والدين عاوتاني ديالو مساكن كيتقاتلوا مع الوقت. الله يحسن العون. حنا ولكن غير بغيت نقول لكم الانسان اللي هضرت عليه في الاول ديال باش تنجح خصك بنادم، وبنادم خصك تكون الاسره، وخصك تكون عندك مدرسه. شوف هذه منين جايه، رغم انها قديمه. شحال هذه 75 عام، والياس راه جديد، المفروض يكون العكس. شوف دابا بنت رضا كديره كيف خاطبت الملك. شوف تيكون الخطاب صادق تيوصل. شوف تيكون الخطاب ما فيش المصلحه، ما عندهاش مصلحه، كتهضر على واحد السيد وكتهضر صادقه وكتقول 75 عام زعما انا كنتسنى غير الموت. لاحظوا كيف خاطبت الملك، لاحظوا. Si je prends la parole aujourd'hui, alors que je suis au crépuscule de ma vie, j'ai 75 ans et j'ai eu le bonheur de connaître et d'aimer Maître Ziane, qui fut l'époux en 1972 de feu ma sœur Zoubida. Mon père, paix à son âme, le considérait comme son fils. Je tiens d'abord à vous informer que je n'ai pas l'habitude des réseaux sociaux que j'exècre. J'ai 75 ans, je préfère 1000 fois la lecture à ces réseaux que je ne fréquente pas. Mais si je prends la parole aujourd'hui, je suis peut-être maladroite, mais c'est mon cœur qui parle. J'implore Sa Majesté, que Dieu perpétue son règne. J'implore, alors que c'est peut-être la première fois de ma vie que j'interviens, je suis discrète dans ma vie privée, je n'ai jamais fait de vagues, mais je me permets de solliciter Sa Majesté. J'implore la grâce de Maître Ziane, qui est considéré par notre famille comme notre frère. Pour moi, c'est mon frère qu'on a condamné. Mon père l'aimait comme je l'aime. Et c'est au nom de cette affection, au nom de toutes ces amitiés partagées depuis la faculté de droit, depuis ces nombreuses années, que je me permets de réitérer ma demande. J'implore Sa Majesté. Ziane a été ministre de feu Sa Majesté. Je suis fidèle à la royauté, j'ai eu le privilège, je suis née sous le protectorat, j'ai un prénom qui signifie beaucoup de choses pour mes parents et pour moi-même. Ma marocanité est liée à mon attachement au roi. Et j'ai une affection et même une adoration pour la famille royale. Et pour certaines personnes qui, par leur discrétion et leur bonté, m'ont aidé à surmonter bien des épreuves. Je les aime de tout mon cœur. Et c'est avec mon cœur de vieille dame que j'implore, que je réitère ma demande. Je vous en supplie, Majesté. Le peuple marocain vous aime. Notre marocanité, notre royauté ne font qu'un. Notre attachement à la royauté ne font qu'un. Et c'est à ce titre qu'exceptionnellement je parle, parce que je trouve complètement unique que Ziane, qui fut ministre des droits de l'homme et qui, par ironie du sort, se retrouve incarcéré comme un malpropre, comme un voleur vulgaire de poule pour un délit d'opinion ou des choses qu'il aurait dites sur YouTube que je ne fréquente pas. Je suis une littéraire, je lis et je vis seule et en toute discrétion. Je ne suis pas une adepte de tous ces réseaux sociaux. Mais je suis quand même choquée que personne n'ait le courage d'implorer la grâce. Et j'en profite pour demander, en dehors de la grâce de Ziane, que je considère comme mon frère, qui m'a prouvé maintes fois sa générosité dans les pires moments de mon existence, dans les pires procès que j'ai connus, que je ne veux pas mélanger, parce que tout le monde connaît notre affaire. J'en profite pour demander à Sa Majesté, dont on connaît la grande intelligence et la grande bonté, qu'enfin le Maroc soit en paix avec lui-même et qu'il sorte tous ces gens de ces geôles, de ces prisons. Que je parle parce que je suis une mère, je suis au crépuscule de ma vie, je suis malade, tout le monde le sait. Demain ou après-demain, je peux mourir comme Ziane, mais au moins j'aurai la chance, moi, de mourir dans mon lit. Donc c'est à ce titre que je demande une réconciliation générale qui serait... Ce n'est qu'à vous, Majesté, qu'on peut demander une telle chose, et non pas à ces juges. On ne peut rien faire contre la mauvaise foi. C'est Sa Majesté Hassan II qui l'avait dit. Donc c'est à ce titre, je réitère ma demande, c'est à ce titre et à ce titre uniquement, et non pas en tant que fille d'eux, que je demande, c'est en tant que Marocaine, retraitée,
bien sûr fille d'un homme que j'ai aimé profondément, qui a été mon père et qui a eu qu'un seul amour dans sa vie, pour paraphraser Florence Malraux à propos de son père et de ses relations d'André Malraux avec le général de Gaulle. Mon père n'a eu qu'un seul amour dans sa vie, c'est Sa Majesté Hassan II. Et cet amour, il nous l'a transmis. Et nous aimons la famille royale et nous les respectons. Et comme je le redis, et je ne le redirai jamais assez, notre marocanité va de pair avec notre attachement à la royauté. Et je vous remercie, Majesté. Je vous implore. Bien sûr, Majesté, on ne peut qu'admirer tous les efforts. C'est grâce à vous que le Sahara est enfin marocain. Vous avez accompli de grandes choses. Tout ce que je demande, ce n'est rien à comparer à ce que vous faites. Mais je vous implore une nouvelle fois. Je réitère ma demande. Je réitère ma supplique pour que tous ces gens-là sortent de ces prisons et enfin qu'on assiste à une réconciliation nationale. Alors que le monde est troublé, le Maroc est cité en exemple. Et n'oublions pas que Ziane, en dehors du fait qu'il est de ma famille, a été ministre des droits de l'homme. C'est l'ironie du sort. On condamne, on ne sait pas pourquoi, un ancien ministre de Hassan II, c'est faire injure au passé. Et c'est, pour moi, de voir sortir serait peut-être l'un des plus beaux jours de ma vie, l'un des plus beaux jours de ma vie. Et pas seulement lui, je pense à tous ces pauvres gens. Est-ce que quelqu'un a le courage de le dire? Je ne suis pas une passionnariat, j'ai 75 ans et je parle avec mon cœur. Or, ce qui manque au Maroc, ce sont des gens qui parlent avec leur cœur et non pas avec leur cerveau ou leur compte en banque. شو هو الذكاء؟ باش ختمت وراه بصح كاين فرق بين اللي كيهضر بقلبه واللي كيهضر بدماغه ولا بحساباته ولا عنده حسابات. شوف واحد الفكره قالت لك انا كنكره الشبكات الاجتماعيه فيسبوك، وحاولت بلا ما تقول ان زيان ضحيه هذه الشبكات وذكائها فين كيبان. تقول لك انا ما كندخلش لاول مره، علاش؟ باش الا كانت شي عبارات قالها زيان زعما ما سمعتهاش، انا ما عارفها وهذا ما كنقولش انا ما عندهاش حق، ولكن اصرارها على تقول انا علاش نقول لك انا ما كنكره انا الشبكات ما عنديش معها، يعني راه عندها ميساج وراه كنقول لك انا غير مطلع شنو قال. وحاجه اخرى اش كتقول لك زيان خويا، وكتربطها بان باها قديره ما حبش، حب واحد حب عجله الملك محمد ورثنا الحب، فاحنا الخوت نحب الملكيه، وكتربط الهويه المغربيه كتكون كنفصلوا على الولاء ديالنا للملكيه، يعني قمه الذكاء. وكتقول اعتقال زيان يسيء الى الماضي، اعتقال زيان بصفته وزير حقوق الانسان يسيء الى الماضي. لاحظوا الانسان من تيكون قارئ، قيمه العلم، قيمه المدرسه، راه لا طريق لنا للشي كله الا المدرسه. الشيء راه غير المدرسه والاسره جوج، المدرسه والاسره. بحال دابا هذيك الطريقه ديال باش تقرا الياس المالكي، تصور انت كتقرا جاي تقرا ولكن راه قصتي فاصل 75 ما كنهضرش على الياس، والله ما كنبغيو الاذى ولا كنقصدوا ذاك الولد، هذاك ضحيه ودوز الحبس شحال تبغي لهم الاذى وما حد ليما، ولكن تقاس الاخلال بالاحترام. والفصل 46 عاوتاني في الدستور احترام الواجب لان من ولات واحد المشكل. اذا علاش كاين اخطاء؟ لا هذوك اللي عاطيه يقرا، لا اللي قال له خصك توجد، لا اللي كاتب له ذاك اللغه خليه يهضر على بخاطرو. شوف ما يهضرش بخاطره ما كتصنعش، كتحس بالخطاب خارج من القلب، واي خطاب خارج من القلب تيكون صادق. علاش ما عندها حتى شي مصلحه، ما عندها حتى شي. ففي ختام هذه الحلقه كنتمنى من الله عز وجل نضيف صوتنا لصوت هذه السيده بشي عفو ملكي كريم على النقيب زيان وعلى باقي المعتقلين كاملين كاع الملفات ديال القضايا الراي العام، باش ما نسماش هضرت على واحد ونسيت اخر، وعلى المغاربه عاوتاني المساكن اللي مظلومين. الله يدير شي تاويل ديال الخير. كنشكركم اخوتي.